Neki smo spet v avtu. Kaj se bo danes dogaja? V Sloveniji je premalo meko. Moramo mi to širš. Kje smo se najdel? Kroacija, Zagreb. Danes jih pade 11 McDonald'sov. Mapa, bum. Ampak še ena stvar je. Za nami imamo enega novega gospoda. Aj, predstav se. Živijo, jaz sem Nejc, mogoče ste me že videli v tem videu. Ali pa v tem videu, kandi. Kaj V glavnem, Zagreb, let's go! Veš, kako pravijo, papu. Bližamo se meku, Ok, prvi Mek. To zna Hrvaška? Govorimo po naše. Zdaj, kad ti je rekla, Try number one. Je moguće da dobijemo isto naručilo kad je bilo pred nami? Pa... naručilo što je bilo ispred nas. Da li je moguće da bi dobili isto naručilo? Kao ovaj Audi... Emilija ima Audi ispred vas. Da, isto naručilo kao Audi. Želite isti narod? Da. Ga loada. Još ne znam. To bi bilo sve, hvala vam. Ajde! Ko si dobro zmenuje! se mora ustaviti, tako kot je bilo v prejšnjih videih, on se ustavil, Aj, to pol Happy pojemo Meal. in gremo dalje. Neki daš pada noter. Neki daš pada. Manjke moje igračke. Kaj bo? Glej se, Happy Meal. Happy Meal je bil! Veš, to pa imajo ne otroki tle v Zagrebu, ne? Ja, tam bratu na neki... Tam v Ljubljani se nič ne gonja, to meni je domačina. Sem bila lepa. Lepa, ne? Lepa mi je bila, všeč mi je bila. Všeč mi je bila. Drugače ti bosanke. Ne, so bile kar uredne. Nisem bosankači na Hrvatskoj. Hrvaške, ne? Hrvatica. V bistvu Balkan je zelo lep. Slovanska. Fanta prešaltala iz Hrvatic na Bosanke, z Bosank na Hrvatice in zdaj smo pri Hrčki. Hvala lepa. Prijetno. Se boš parkiral? Vidi ga! Hiter. Ajmo ga na mini model. Kdo bo, čakmo. Happy boš ti, dobro. Bila mi dva. Dej, go ti, brat. Kako se to odprem? Daj ti to, če ga se znam. Igračka. Igračka. Kaj zdobo, pokaži, da je šel klic. Dobar. On je dobil sem Kineza. Videl, Google. Lahko daš to pol. Ne še jako to kamero v glavi. Ne si znam kaj, kar makar. Fuck! Po mojem Daj pover. Kje pa prosim? Ja, mi boš polizu to dal z noge. Okej. Paduno. Prvi Mek, konc. Sedem angliščini. Might we have the order that was in front of us? Thank you very much. Ja, ampak prvo to. Daj boš ti rekel, ali? Can we order the food that was ordered in front of us? Da bi lahko naročili. Kaj zdaj ne zastopiš? Zagreb ima rdeče ležišče, ne ti zaviš. Jaz jih ne vidim, jaz jih še slabše vidim. To je še slabših videl. Ja, no sej, kaj? Zdaj nič ne vidiš. Ja, no, jaz ti se s tem pravim. Veš, zakaj niso rumeni, ker jih bolj vidiš to? Kam zdaj? Kaj naslednjem gremo v Ameriko, a? Ja. Koliko je tam mene 30? 30 na 100 metrov. Ja, moj bog! Kaj, smo šli na robe? Ne, progremo. Jaj! Progremo, glej. veš, speedrun, ne, on jih... Ti brat trolaš, ali? Po zelo mestu. Vprašal sem te dvakrat, a smo šli prav? Ja, pa si gremo prav, ne se kaže. Kam zdaj, no? To, da si malo gledamo mesto. Jaz si brat gledal McDonald's. Da zdaj pa naravnost, pa bo šel desno, pa na krožnem obrnu, pa šel nazaj. Obrnjen tvorba, ja. Čas. Tem načavam lahko pol krožno. Kaj boš se... Kaj v tramvaj, da se zabijem? Da me odnese. To so smernice. Neč dast, naslednji mek. Drugi mek! Oh, very nice. Dobar dan, izvolite. Hello, can we do English? Can we get the order that was in front of us, please? What? Hi. Can we get the order that was in front of us? The person that ordered in front of us, can we get the same one, please? Samo. Somehow there's English in this one. Ne, je če bo, can we do English? Može? Ne. Yeah. Likar, ne znaš angliško očitno v redu. Bo treba kaki tečaj več. Yeah, that's perfect. Big Mac, 4 euro and
Perfect. Go. Alright, thank you. Thank you. Lepo si povedal, da Kamo sam rekel, smo dobili fantje! Se trese, ker so dobo Meka zdaj že. Thank you very much. ker je budale. Thank you very much. Ajde, da vidimo. Kako me pogledala, kako saj daj mi je spustila. Kako me naredila. Se pravi, Big Mac meni pa Big Tasty. Molim vas pa donesemo hvala. Thank you. Pametno pa ne. Vse sem razumel, čeprav sem Anglež. Predstavljam si Anglež, možemo napred. Hvala, thank you. Oh my god, bro. Dobar tek. Hvala, enako. To je pa prav nek pomarančni sok. Pomaranča šel, Oh, všeč mi je. Meniju naročajo, model v Sloveniji nobeno meniju ne naroča. Samo Ti bojej to do konca. Mek pa smo mi porabili Oj, 1 uro. pojedal. Samo to moraš zdaj spiti, ali? A ne, Kava to smo mi za 40 minut, 50 ne. Vroča. Vroča. Pa ful je vodena. Joj no, zakaj toliko kave? Da nič ne peče. Ja, vroče, pa ne? ful je za nič. Pa ful je za nič. Dodeli. Kaj za nič, bro? Ej, čakam, nismo še. A ja, Nismo še, počakaj. Brej, please, čak samo. Gremo? Že to zna X. Drugi padel, bum! Pritirimo ga. Evo, konc. Tretji McDonald's! Bližamo se! A bi lahko naročili to, kar je bilo pred nami, prosim? Molim? Če bi lahko pač pred nami naročilo. Ne razumijem vas. Slovenski ti mora rad pedi Je li je moguće da naručimo što je bilo ispred nas? To pa ni po slovensko, ali? Mislite na naručku? Da, Pa ako želite, samo malo. On je imao crispy bacon deluxe, bez umaka i bez sira, pomfrit, kola dobro, i tortilju crispy. dobro. Znači, Hrvati ne znajo slovenska, ma... Ja, ne, res ne razumejo, ne razumejo. Mi pa ful znamo Hrvački. Ja znam ne. Ja, ampak ne, ti se vsaj Zažegel približno mi potrudiš, No, pa ne? ajde, to je res. Ti Slovenci se matrajo, veš. mrtvara što Hrvaški. Mislim, Pa pa, Še prav, kva? ja. Vrep, Brep. kola, pa drugo, kriški. Koliko je pa ura v Ljubljani? Sam je dobro, sam Jure Ljubljana. Bum! Hajde še en. Ja, Let's go. Kaj bi zdaj naprej? ta video ne naš happy, ta video bo zelo žalosten. Četrti! Okej! Možemo li naručiti ono što je naručio auto ispred nas? Boljš ne bi sam mogel povedati. Laži. Kaj bi lahko naročili to, kar je bilo pred nami? Da, sam da, čak da moja hrvaščina ni lih, dobar, čakaj, takole. Jesi je čulo? Ok, hvala vam. Ajde, še damo da je tako. Veliko ga kaže, ne. Učinijo! To, kar je naredil. Pravo mi je, sam je popravil prevajalnik. Fant, gledaj, kva je naredil avto pred nami. Logično mu ni bilo jasno. 4 McNuggets, Coca-Cola igračka. Danes bomo dobili vse, model vse bomo zbrati. Dej v park. Igo gas. Uf, bum. In igračka, Ja, ne. igračka, tokrat smo pa dobili McDonald's. Lahko bom vadil, kako bom delal noter. Po faksu, evo ga. Kaj pa ne bi? Vse v življenju moraš probati. Zdaj tutorial, kako se sestavlja to skupaj. 3 si mi pustil. Primete hiško, okej. poiščete strešico Je to sik, du. in zdaj poiščete, kako to paše skupaj. Pogledate ta del, pogledate ta del. Čakajte, zdaj. In date takole skupaj. Molim vas, mislim, ne umem. Ja, evo, bolj treba popisati. Moka in imamo svojega Meka. Knjiga o McDonald'su. To pa v bistvu to, pa klej imate fan, evo QR kodo, če rabite. Aragos podarja. To je giveaway za 250 subscriberjev, giveaway McDonald's QR koda. Četrti down. Četrti dan? Veš četrti? Ja, mislim da. Možemo isto kot ovi pred nami, ispred nas. Dobro.
Da, da, isto. Kuj, a to ti je legenda. Da. Topčina. Zgrešče bude. Oh, shit. Da je bil legenda. Ta je legenda. Kira legenda je ta Da je šlo. legenda. Tole ti bo dale. O, gre ti zica, da. Da si počutil. Samo veš, da to ni dobro za prostata. Hvala. Sem se pobril na stiže. Evo. Oj, country, kdo bo country? Mora to. Ne, a dobro. Ko je dober. Se veš, da moraš vse pojesti, ne? Tudi paradižnik. Paradižnik je dober in ga kao ne bo pojedel. Tej fanta vidimo, povejta, da mora paradižnik tudi pojesti. Paradižnik moraš tudi pojesti. Češ mu došlo vse pojel? Game is the game. Dobro. Game je v gameu. Life je težek, še posebej če ješ mek. A razumeš? Kako ti že? To pa kar. Pismo rosno, še en Big Mac moram pojesti. Zakaj f***ing led v oktobru? To je meni jasen. To ni dober model, a smo če smo na petem, kaj ti na navigaciji? Koliko? Še 6 imamo, ne? Ja, poli. Jaz sem zdaj za nek McFlurry, pa McSandy, ali pa McPop. Opa! A sem jaz približ? Pa torej, ena semafor je gla. Semafor, ja. Na milimeter. Kam ti ne grem dut? Sam drugač ta ne zna furati, ta ženska. Ne, ka pač placa je imela dosta, ne, sam ne vem kaj je delala. Feministke vas bodo napadle, gotovi ste pa. Ja, kdo bi nobena feministka? Pa ja, če je bila ženska v avtu, kaj ne rečem, oh my god, tipi drugod. Še enkrat reči. Številka 6. 6, ter zdaj. 6, 3, ter zdaj, 6 mek. Temo, energijo, fanti, energija, ajde. Ajde. 6, 16. 6 mek! Ajde. Kje pa je klemek? Ja, mi smo zgrešili. Ja, bravo! Kaj obrn? Možemo naročiti isto kao ovi pred nami. Ja, isto. Double cheese McChicken meni. Sam pa sladolediš. Pommes McM, Coca-Cola McM, McSandy X-Bis, dvakrat. Daj reč, može da nik smile. A tako se bom zdaj mi, a? Zaprlo se nam, brate! Zaprla je okence na Pred njemu. vratom, pred faco. Ovo je zaprla okence, to ne verjetno. No, naj zagrem naprej. Meni se njo boli, plačujem. Dobro še to zbrala. Meni všeč, meni všeč. Što na WC, ti pa lepo. Kakšen WC model, speedrunom, nič več, ne vem. Tam speedrun, zdaj začel retvorati slow run. Slow run, ja. Constant, razumem content. Ti od zadnji si kao a jaz sem tukaj umiral. Content. Ajde, Vika, Čak malo, a zdaj bo 7 Mekal? 7. Mene 10 McSandyjev, da me zafila ono, da ga fila! Da ga zabetoniraš, prijatelj. Nemamo, ali bi se dal naročiti što je bilo ispred nas? Pardon? Da li bi se dalo naročiti što je bilo ispred nas? Ne vidim razlog zašto. Ali vi bi si želeli? Vi ste želeli. Recite vašu narudžbu, izvolite. Neki su ugasno. Mislim da ih zatekao. Can we order the same order as this car before us? You have already ordered. No, you don't mean a mop. No. Se vrnimo ponovno. Pa nočno, neki nočno. Same order as they have. Yes. Yes. Ovo smo se kum izmenili 4 McSandy karamela, evo. Ne vidim razloga, zakaj bi to hotel. Ja, pač sam... Ne rabiš razloga, mi smo stranke. Kaj pa če ne vem kam mlati smo? Ja. Da mi ono kaj on imel. Ja. Is it possible to get the order from the car before us?
Zdaj gre po eno k angliški znaj. Okay. Is it possible to get an order from a car before us? Može naročiti naročilo što je bilo predano? I mi smo naročili. Molim. Ja. Ja. 5 hamburgera jakog tjena, 2 cheeseburgera jakog tjena. To je, ja, da. To tam naročim. Ni šans, da to tam naročim. 5 hamburgerov, To bo oni bojo. še pomfrit, 5 pomfrijev, 5 hamburgerov, pa jaz bom umoril tudi. Matic, zdaj to si zajebo, ti ne boš več Ja, naročil. ne, free bo bolj problematičen, se mi Aj, zdi. 5 Jaz hamburgerov, sem burger 7. v kar. 5 pa še 20. 7 hamburgerov. 7 hamburgerov je. Kaj? Ma šta je ovo, je? Ne, zdaj pa spodaj v komentar napišite, kdo najbolj naročil. Ja. Kdo je največ pojedel? Kdo pred ketno. Da se ne treba obstovati. Gremo več to? Ne, ja mi imamo funkcijo naročil. Siče pomfrit. Ne, to so ponavljali, ja. Mislim, da sam lajk, no? Ne, razmišljam kako bi končal. A zdaj je 9, ja? Največji McDonald. Molam Boga, molam res. Pa nisem krščen, pa nisem veren, ampak res molam Boga, da zdaj ne bomo del 40 odčipnal. Molim jaz Boga, da ta skonto na prvih 10 sekundah. Tako ima stavko hitro pomrati do trčila. Sam to sliko pogledam. Mi je ik. Ik. Ko ne bi šel ven. Ono skibi da ohajajo rizik. Možemo naročiti isto. Ne, to preseže, to ima tablet, to zdaj bere. Ja, drugače res. Mi rabimo avto zamenjati. Res je, oni funkcionirajo, 100%. Možemo naročiti isto ko Škoda ispred nas. Ste ozbiljni? Da, Ja, da. molim. Molimo Boga. Znači smo resni. 2 KitKata ste drugače dali, da. Ajmo, On spet vreča, Možem reči, modelka, da bi prišel iz Leclerca. Lej mi, ej, to je crazy. Najprej dobimo pijačko. Gled, McFlurry, kita Da odkrije okno, k meni, ta von mi gre že toliko na jedra. Ok, enega likar zagrabil. Ošti furi. Ne. Ok, te pa moj. Jaz sam nosim, če se da. A omake moramo pojesti. Jaz se ne moram dati nasledovati. Kaj jo liže malo? Ja, imamo 3 pomfrije, ene 3 hamburgerje. Ne, v bistvu so 4 burgerje, še McChicken. Da ste ozbiljni, ma nismo Slovenci. 6 McNuggetsov je. Ovi Slovenci! Da smo pa poročili, ker razumeš. Jedan avto, BMW, Belly. Naručio je sve što su naručili ispred njih. Jebi ga, model. Daj, pač tu zvihni sam jabolko. To nekam. Oj, bo today's gifting, no. Gifting za kartco. 200 euro plaćam, no. Guten Abend! Ej, bro, budi se, Šime! mi mer! Da, bazdimo ga naprej. Do 10 km. Molim, moment. Možemo naručiti isto kot ovaj auto pred nami. Ispred nas. Da. 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 Hvala. Da, hvala. Vsak dobijem burger. Pa kaj je to model? Če eni v taksiju, človek! Kako je to? Eni v... Tasty cheese, 2 hamburgera pa 1 cheeseburgera. Ja. Brez krastavci. Krastavci kiseli, to so Kumare. To je samo, niso še pomfrize. Ne, samo Ne, bi. ni Samo burgeri, vse to Ja. v redu, vse v redu. Jaz mislim, da je ta taksi rad v glavo, človek. Meni se zdi, potem je bilo, da bi bil McDonald's, sponsor shit. Ja, ampak res, to pa mislim, da v iPhone noben ni toliko žrtev tega. Kaj za njim niko avokado, kaj je? Temu sam še en. Sam še en. In tam bojo filofiš. No, zanču os... Oh, fuck se. Jaz gospod začel. Mislim, že, ti že jedu? Ne.
Kaj Likster? Jih ste full. Zdaj si ti na prvotni kameri, ja? Yes, sir. Ja. Ne, mamo. Hi, do you do English? Yes. Can we order the same order that the person before us had, that the car before us had? The same order that the car before us had. Aha, okay, only this one. Yeah. En menu, boys, en menu. En burger, en pommes, en kola. A je to prva Coca-Cola, majke mi je? Coca-Cola Zero. Pommes, kola, burger. Zadnji. Zadnji. Kaj pa maestro burgera? Če ste masohistični, pa imate radi bolečino, ali pa če ste fat f***i, za razliko od nas. Dobro si to rekel. Kaj vam verjetno vsi isto, ki imamo da. Ok, zdaj, ko smo malo na time outu skoraj da ne, oziroma ko smo skoraj konc. Evo, lej, toliko kalorij smo pojedli. Evo, lej, toliko smo zapravili danes. Evo, čakaj, Evo, lej, ta, kaj klej zdaj je največ pojedel. kjer? Je pač napisano, ne? A ja, tak je kle, ja, točno tako. Tak je bil tam največ pojedel. Evo, tak, Tak cajt, kaj klej, toliko smo rabili. Zdaj me pa res udaralo v glavo. ko šampanjec. Tako. Ko bude dan, da zaboravi. Noč pokaži. Pokaži, da ti je prazen vse. Načeloma je Matic zdaj po kerju. Gledalci, gledalke, to je to od nas. Pojedli smo vse. Hvala, ker ste nas gledali, upam, da ste uživali v našemu safaranju. No. Bilo je dobro, ampak ni bilo dobro. Fade to black. Resno.